Вира, болды жаз, үйге барғанда нормально сөйлесеміз. Келбеле қой үйге. Келбеле қойдым. Квартираны ремонтқа бердім. Анан қаяққа бармақ әлем. Қызым тұрғанда, туралы. Ова, biraz күтіп тұрсын. Мен азыр келіп қалам. Қызуля, сен тамақ жеп бүтсің, Қаншайдың чачын өрі бер. Аз мен сілерді мектепке жеткірем, мақұл бо? Апа, мектепке барам келмейді. Барышың керек, балам. Жөнеле барбай, жақсы оқышың керек. Жаман оқысаң, жашода қиналып қаласың, балам. Өлі қиналып отам, Көчө кешке жырғасаң қиналасың да бүгін. Бая бизнесің не oldu оса? Болады. Емне олған бизнес айтасың ба? Ал ешкі ашылып та. Қачан ашады? Ошаны ашырыз үшін дағы кішіне ақша керек болады. Дағылы? Оға. Қанша? Дағы ошончо примерно. Дағы ошончо? Дағы ошончо емес, андан кішіне азырақ. Қанша азырақ? 100 сомға. Менде жетім келекен, мейлі? Ептіп жекірем да бері бер. Сен чинеле бизнес қылып атасың ба? Вот көресің, вот мен бірінші прибылға, вот саға шуба берем. Жоқ, бірінші прибылға емес, екінші прибылға. Бірінші прибылға мен бензин қоям. Жырғатсаң болды. Не болды? Белім, 3 күнден бері белім ұрып атады, не олмақ олай? Белің ұрса барып ұстауға көрсек қойды, ходовканы, свечаларды алмаштырып. Мен саған міне ұстауға ұрғандай машинемен бе? Ошондайлы машинеделі іште отасың ғой, күні түні. Айтпадым әлі өткенде барып көрініп қойдық тұрғады. Уақыт жоқ болып отсам не алайын? Салонды кім қарайды? Салонды мен де қарап берем? Ати жаңы бизнесіңші? Уақытым жоқ та. Мен жұмыстарым бар да. Ой, кеттім. Қыздар, кейінгіле. Жерде ұқтаған қандай екен? Жақшы ле? Айылда жерде ұқтап көңгім бе? Ұрғайлы? Алдын тейсен ұрға тұт. Мен қарсам? Апаң қайықта? Білмейм. Ертемен тұрсам жоқ кен. Өзің үйіне кетіп қаланға? Жүнче. Қайра келді. Сен отырып тұр, мен аз барып. Ешкі ашып келей. Саламатсыңар бе? Анара Бекполиевна ушул жерде жашайбы? Ооба. Мен Анара Жекөз чогуу иштейбиз бир компанияда, ошол компаниянын директору болом. Так, жакшы. Анара үйүн саткандан бери ушул жерде жашап аткан турбайбы? Үйін сатқандан бері дейсіз бе? Мам, үйін сатып не қылмақ әлі? Силерге айткан эмес беле? Не? Анара азыр бир проблемаларга туш болуп, ошону сүйлөшөйүн деп келгем. Чалып коем азыр мама? Жок, мен өзүм эле чалып коем. Мелиңиздер, рахмат тынчыңарды алып койгон үчүн. Чай ичип кетпейсизби? Чай? Самордун чайыбы? Тамаша. Мелиңиздер, рахмат. Эмкиде келип шашпай сүйлөшүп ичип кетебиз, Жакшы алыңыздар. Кайсы проблема жөнүндө айтып атат? Білмейм, бұл байкені көршім білем. Мен кече чалсам, не трубканы алган жоксуң? Сөйлөшкүм келгенде ошон үчүн алган жокмун да. А сен эмне мага характериңди көрсөтүп атасың? Мен көрсөтүп атамбы же сен көрсөтүп атасыңбы? Абай, мен сага Диана эмесмин.
баарына чыдап жүрө бергендей. Вот именно, сен Диана емессің. Я? Не деген тасың ошондо? Диана емессің дейм, даже Диана мынчалык мээми жечмес. А сен ушунчалык идеальный жакшысың, Күнүгө жумушуңа барасың, келесиң, сүйлөшпөйсүң, и плюс ко всему этому менин үйүмдө жашайсың. Не дейсің? Не деп атасың сен? Нормально сүйлөчү. Кыйрат коңсуп. Кеттим мен. Бар, кет. Кеттим. Жумушуңа, кыздарыңа, мен го билем сени. Ушунун баарын башында эле билгенде. Не болмок эле? Монун баары болбойт болчу. Анда баштап эле койсоң бол. Баштап эле койсоң болмок. Бар, кет. Кеттим. Жогол. Жоголом. Жогол! Qo'shimlarni qarab sen jamandaba so'zlaring yurakka sen yaqinama qanday bo'lsin saatlarim bay chashov bergelet qo'shimlarni tanlabay qo'shimlarni qarab sen jamandaba so'zlaring yurakka sen yaqinama Апаң негизи катты иштейт? Чет өлкөдөгү товарлардын документациялары менен иштейт. Ошол жактын бухгалтери. Мурун мындай проблемалар болчу эле? Жок, биринчи жолу угуп атам. Анда мен вахтерша ачалып койбоймбу? Неге? Общагадан бизге орун карай берсин. Кайра келди го тиги байке. Айсыңар? Айне турасыңар. Жөнүне карайсыңар, мен эле кылмыш жасап келгенсип. Мам? Бизге эч нерсе айткыңыз келбей элеби? Эмне айтайын? Үйгө компаниянын директору келди, мам. Жаңы салынып аткан үйлөргө чет өлкөдөн материалдарды поставка кылган компаниядан где-то примерно $300,000 заказ алгам. Мен акчаны аякка жөнөткөм. Бирок 5 айдан бери товар келе элек. Тиги компанияга чалсам, алар материалдарды жөнөткөнүн, жада калса чегарадан өткөн документтерин көрсөтүп атат. Товар Кыргызстанга келип жок болуп кетти да. Биздин партнерлор ишибизди сотко берди. Менин шефим мага жардам берип аларды алаксытып атат. Ошондуктан мен квартирамды саттым. Товарларды табыш керек, болбосо акча төлөш керек. Андан башка жол жок. Все, чечтим. Өзүм эле YouTube видеолору эң ылайыксыз учурда токтоп калат. Ылдамдык сизди канааттандырбай жатабы? Биз интернет ылдамдыгын жогорулаттык. Видеолорду күчтүү интернет менен көрүңүз. Үй бүлөңүз менен үзгүлтүксүз баарлашыңыз. Билайндын жогорку ылдамдыктагы 4G интернетин колдонуңуз. Жашаңына жер табыш керек.
Йома, салам алейкум досым, каксың? Алейкум салам, брат. Жақсы, пойдет өзің. Жақшы. Қаяқтасың? Да, айылға баратқам айыл менен. Не oldu, брат? Анда шашпай çalайыншы. Алло, Кеша, Досымбай, қандайсың? Жақшылы, тегі аялым сенімен сөйлешпейлі қойды олады. Ошондой бе? Медердеги, қайсы медерлі? Так. Алло, Абай, привет. Салта сен бе? Ооба, мен. Эме шашпай çalайыншы, мен адашып чалып отурмун. Ладно, давай. Эрлуха, Досымбай, каксың? Нормально, брат, ты как? Жақшы, брат. Жүрөбүз акырындан. Брат, жардам керек болот. Не oldu? Bir gün түнөп кетиш керек болот. Мен не соға, гостиница өлем бір күн түнөп кеткенде. Жок, короче, бүгін покерге келсең сүйлөшөбүз. Ладно, анда жумуштан кийин чалам, Давай. Хорошо. Анаражы, клиенттер дағы бір ай беребиз дейт. Эгер бір айдын ичинде акча табылбаса, анда сиз мыйзам чегинде жооп берип калышыңыз мүмкүн. Ооба, мен болгон аракетимди кылып атам. Баса, менде товар боюнча бир зацепка бар. Бирок баары бир акча таба бериңиз, Хорошо, Султан Сагынович. Рахмат. Мам, биз болушунча жардамыбызды бергенге аракет кылабыз. Ооба, кабатыр болбоңуз, биз сизге жардам беребиз. Рахмат, кызым. Бирок силер убара болбой эле койгула. Мен муну өзүм как-нибудь чечип коем. Жок, мам. Бир IT компанияга чакырышты мени. 2-3 күндөн кийин стажировкам башталат. Андан кийин иштеп да баштайм. Мен да бүгүн жумуштан акча алам. Сен акчаңды өзүңө жеткирип алчы. Мам, Адилет эле жардам бергиси келип атпайбы? Ладно, мен жумушка кеттим. О, Джома! Король нашего салона! Мэй, твою трапкасы каяқта эле? Кандай Санжар? Все, перебивку убери. Ага. Қандайдик? Қандайсың? Видео бомба, Во. Барына жақты. Даже ата-энелерге. Режиссерға рахмат айтышты. Болушунча аракет кылдым. Гонорар бар? Көзүм не болгон? Ал эме тиги. Ошол күнү экстремальный съемка болуп кетпеди. Жай алган таяк жедиң бе? Жок. Точно? О, все, ладно. Мен кетерейин, рахмат. Эме, если что, тиги актер керек болуп калса чакырып кой, Каждый второй тамада за актер болуп калган. Актер толтура. Так что, давай. Эй, Саня, елки-палки, что там куришь? Идите в курилку. Задымили тут. Адлет. Кандайсың, Кандайсың? Жакшыбы? Жакшы. Режиссер болуп кеткендир ойсуң да? Ооба. Мен актер кылып чакырчы. Актер кылып? Актерлор толтурат азыр. Ой. О, азыр каждый второй тамада актер болуп кеткен да. Бирок чакырып коем, если что. Чакырып койчу. Давай. Давай, жалгабыз да. Инстаграмда көрдүм, жаңы прикол чыгып тур го, эки бала кетип баратыр эле. Монтс эле кийимдери башкача болуп калат экен го. Таппагандар жок. Дегилечи.
Дагы эле отурасың кайда бири-бирине утуп коюп, кайда бири-бирине утулуп калып эле, э? Движение кылбайлы. Кто шарит, тот картошку жарит дейт. Кыйраттың көрдүк сен кандай движение кыларын. Баягы да поворот не туда болуп кете баштадык го. Не кылсам? Жемди машинамды арендага беришти атсам я. Машинаны ким алмай эле? Үстүнө акча кошуп берем десең да эч ким албайт аны. Ошо да. Тем более нормальный бизнес кылыш үчүн биринчиден өзүңдө акча болуш керек да. Сенде акча бар, жок? Начальник капиталбы? О. Мына. Ой. Каяктан бул акча? Мен эркекмин, эркектердин заначкасы болуш керек, на черный день. Любой эркектики болуш керек. А заначканын аты Жаркынай, э? Мен подкабушник эмесмин, Жакадан акча алгандай. Подкабушник эмесмин. Кыскасы, акча көп, идея жок. Ауданың көп деп атасың да. Фигня ауданың. Короче, жигиттер. Менде бир постоянный клиент бар да. Акчасы дофига да ошондочу. Ставка бардан көтөрөт. Короче, көчөнү үйүнө жеткизип баратып, үйүнө жеткенде кошелегинен акча чыгар деп кой. Момдай пачка акча деп кой. Көрдүң эле ушундай акча? Эмнеден көтөрөт дейсиң? Ставка бардан, букмекерден. Букмекердин баарын жаап салбады беле? О, жаап салган. Ти подпольный. Ал кандай? Короче, аяктан ставка акча коесуң, анан сен койгон ставка утса, 2 эсе көбөйтүп аласың да. Бул эмнелер? Бул продуктылар. Жок, көрүп атам, продуктылар экен. Эмне сурап атасыз? Мека! Оу. Бияка келип каласыңбы? Ялды. Могу продуктыларды холодильникке салыштырып каласыңбы? Мен кичине чарчадым бүгүн. И баса, эт дагы ала келдим. Бир вкусный ужин жасап коесуңар кечинде. Макул. Ай, мунун аз эле акча тапканды ушинтип атат. Көп акча тапса, жердин бети менен баспай калат го, э? Антпейт му? Сасык тумоо пландарыңызды бузуп жатабы? Гриппомед Флю тез жана жеткиликтүү жардам. Гриппомед Флю. Бардыгы ойдогудай. Так, ошондо азыр менин счетума 7000 сом түштү, э? Ооба, эми ушу суммага ставка койсоңуз болот. Прям полный суммагабы? Жок, 50 сомдон айда. 50 сомдон айда. Анда мага 50 сом койчу. Кайсыга коеюн? Футбол ғой, атка коймок белек. Кайсы команда? Командабы? Команда болсо Дордой го да, конечно. Дордой? Не күлүүсүң, Дордой утат, азыр көрөсүң го? Братан, биякта иностранный командаларга эле койсо болот. Койчу. Ага кимге коеюн, айтчы. Реалга койсоң, братан, утат. Сага ишенсе болобу? Реал утабы? Братан, Реал бетон утат. Эмне ал бетон? Бетон эми ал железно деген да. Точно утат, э? Всё, чоң кыз, анда кеттик. Реалга 50 сом коюп кой, э? Макул. Айттым билем, братан, бетон деп. Бетонго, бетон, бирок 70 сом деп турабы, э? Не ошондо мен 1,5 саат телтей отуруп 70 сом уттум ошондо. Братан, канча көп койсоң, ошончо көп утасың да турабы? Ой? Сразу эле айтпайт белең, муга 70 сом бар койсом акымда. Так, анда чоң кыз. Реалга 1000 сом койчу дагы бир жолу. Братан, бүттү, Реал бүгүн ойнобойт. Аз, братан, Арсеналга койсоң, утат да. Андагы бетонбу? Братан, Арсенал железо бетон деп кой. Всё, анда, давай, чоң кыз, давай, Арсеналга 1000 сом. Жо, братан. Арсеналга бүт акчаң барын койсоң, братан, ишенсең, утат, Арсенал аз көрсөң. Ну ладно, да. Арсеналга канча сом бар эле менде? 7070, э? Всё, давай, полный.
Мен саған кофе алып келдім. Сен мені үйден ұқтаған жоқсың ба? Ой, жома түнімен тұтпай шықты. Мес, көчім ас болып келдір. Қоңырықтарды дей түрменен. Азырчы өзі жомағақты жүреді. Білбейм. Шол бөйті тоқшайттыр. Қача бұл әрекет қылбатау? Әрекет қылбатау, қылбаятау, кембесін. Чалып қойыншы, сарсан алып атам. Алло? Алло? Жома, сенде бары жақшылы? Жака, менде бар бетон. Сен не стройка кіріп алдың біле? Жоқ, менде бар железно. Сварщик болып бұл? Все, жақшысыңар бе, самое главное. Все, давайте, мен іште отам, қиырат отам, давай, башымды ұрып балы, давай. Қаткен болды. Кімге болды? Не дейді? Білбеме, стройкаға кіріп алған ошы. Стройка деле жұмышта. Іште ерсің? Саламатсыздар ғой? Саламатшылық. Диана деген қыз шул жақта іштей бе? Ой, мен. Жақсы, аманыз. Бұл гүл сізге. И мол жерге қойыңыз. Кімден екен? Аты жөн білбейді кем. Мені сұранды еле зектіріп қосым деп. Саламат алыңыз. Абай кешірім сұратқан ғой? Ой, жоқ, алтыға мис мерімен жүрет қой. Абайлікім ұшып көткендір. Думаешь? Текшеріп көрелі. Қақтан тауыз? Инстаграмдан. Мен аға подписанымын. Жинді ғо? Жоқ, башқа левый аккаунт менен. Кімне аккаунт менен? Левый аз көрістім. Немне кен я? Асыр. Бірдеме білдің бе? Так. Абай менен сүреттері жоқ екен. Өчіріп салыптыр. Подаркалардың барын өчіріп салыптыр. Мына, Абайдан отписка қылыптыр. Точно. Айттым еле ғой, ұшып кеткен ұқшайды деп. Ошондан кейін сен естеді да. Естеген жоқ бұл маға бары. Мен все равно кешіріп. Жинап қойын. Теңге емес пе? 40 000 сом, бағалары жаққа мен мұндай ақшаны өмірімді көрген емеспін де. Ошон үчүн подпольник кезиңер дасыздар, ошон үчүн подпольник кезиңер да, чтоб элдин баары байып кетпеш үчүн. Мен 10 жыл бою таксист болуп жүрсөм, биякта акчам бар, бияка турбай, эртерээк кетпесин. Так, чоң кассаңа да 40 000 сом барбы? Же бөлүп алып кетемби, же кандай? Братан, кыйкырып эле кой. Биякта 300-400 миңден алып кеткендер болчу. 300-400? Ким алды эле ошону? Мына бүгүн мен алам, ошону. Ал, братан. Всё, кеттик, кийин, мына монда ударив окуганда давай туппарына коюп сал. Кимге коюйн, айтчы? Аз, братан, му Баварияга койсоң, му Бавария күчтүү кетип баратат да, бүгүн по-любому тытат булар. Железобетонный кирпич. Братан, дагы үстүнө асфальт ко дейт. Всё, давай, чоң, сделай, давай. Баварияга полный сумманы коем. Бүгүн отдыхай. Смело. Биздин үй-бүлөдө ар бирибиздин жеке тандообуз бар. Бирибиз чалууну көбүрөөк каалайбыз. Бирибиз интернет колдонууну. Ал эми бирибизге бардыгы керек. Билайндын жаңы бирге тарифтери менен ар ким жеке өзүнө ылайык келген нерсени тандай алат. Бирге жалпы үй-бүлө үчүн тарифтер. Базар жок я! 70 000, 70 000. Кандайсың? Бизнесвумен? Жома, сенсің бе? Мен эми Жома эмесмин, мен эми Жомар Самарбекович деп атайсың. Не болуп кетти? Иштек болгон жок. Мен сага акча карыз эмес белем. Акча.
ошонун баарын азыр үйгө барып туруп төлөйм. Жо, мындай кылалы. Ошонун баарын мен ресторанга барып, карыздын баарын чийдиртем. Карыч олдуңбу? Жок, просто азыр экөөбүз үйгө барабыз. Ой, мен үйгө барам, анан ресторанга барып, менин жаңы бизнесимди майлайбыз. Ой, деги эмне бизнес ачтың, айтасыңбы? Короче, мен шашпай айтып берем дедим беле ал бизнес. Всё, давай, мен бош эмесмин. Всё, мен бүгүн от души иштеп атам. Давай, мен ишке кеттим, Сен лашмейкериң ерунда, мен биякта букмейкер болуп атканда. Экөөбүз иштейли, Давай, атың эмне? Белек. Белек. Белек, сенде мага ставка керек. Неспроста атың белекке, сен Кудайдан берген белек турбайсың мен. Давай, мен атым Жома, король своего, Кудай буйруса дома. Давай, азыр 70 000 любой командага коебуз, сен айтып эле кой просто, сен белеккенсиң, давай. Футбол бүтүп калбадыбы, братан? Жок, башка. Башка спорт тур бар да, давай, эмнесин коеюн, айтчы, болчу, давай, бол. Могу скачка эле калды, братан. Так, скачка, ат чабышпы? Базар жок, ат чабыштыгында мен билем да, айылда ат чабыштырда мен билчү болчумда постоянно. Давай, айт, давай. Сен айтсаң да, давай, кое калалы, 70 000 баарын коем, давай. Билейм, братан, могу скачканы анча билбейм. Задний бербечи, мой, эмне болуп атасың? Азыр могу кассасын баарын шыпырып кетебиз. Братан, жок дегенде бир 10 000 сомду чөнтөгүңө эле салып койбойсуң. Койчу, менин акчам, коркпочу, могу утулсамдан мен утулам, давай, утсам азыр мен сага аддус чотур берем, давай, монбана чотур берем, давай, айт, давай. Братан, жылтырчу бияка, давай, бол, кана кайсына? Тети даңкайган турат го. Кана, муу. Күрөм. Всё, давай, мууга, Мен жуган кезде сен үчүн болушуң бары. Сен үчүн Охрана. Не? Кимсиң сен? Мен охранник. Всё. Сен азгырсың, уктуңбу? Сен азгырсың. Братан, мен сага айтпадымбы, Тети? Билбейм деп. Дон койгон десем кое бересиң сен. 70 000 ким берет мага? Всё, билем мен. Тарт колду, всё. Чоңгуз менсиз. Всё, болду, мен чыгып атам, кетип атам. Тарт колду атам мен сага. Не bir kelendin sen. Kalmatam ben sizlerde. Sot koyayım bana değnek duayınlar. Тамақ жеп аталы? Сен нелі болып атасың? Не болып атам? Жоғым, кичине ақша тейін таап келіп өзіңді адам сезіп қалдың ба? Сіз өзіңіз ошын қалачыңыз емес біле? Ақша тапсам да жақпайды, таппасам да жақпайды. Сізге де бірдеме жағабы? Сен не қиын болып атасың, я? Морке үйді саға алып бербегенде че? Жүрмексің, тапқан ақшаңды барын квартираға төлеп қойып, ұқтың ба? Анда сізге квартира төлеп тұрбайын бі? Же башқа жерден тауып көчіп кетейін бе? Әділет, сен жантан бері тұрамен сүйлеп атасың. Башынан эле жардам беріп жүреді бізге. Жардам беріп жүреді? Бирок кайра эле шылыңда ошонун баарын менден чыгарып атпайбы? Это сен менден чыгарып алып атасың. Мама, Әділет, пожалуйста, ұрышпағылачы. Ладно, тойдум мен. Тамаң артатты болсын. Эй бала, сенің тілің жаман ұзарып кетті, ұқтың ба? Мам, бұл емне қылғаныңыз? Білгемді шын ичіп алған.
Алло. Привет, принцесса Диана. Қайдағы принцесса? Анда қайдағы принцессаның күні қандай өтті? Рахмат, жақсы. Өзің қандайсың? Рахмат. Гүлді алдың ба? Гүл? Қайсы гүл? Гүл. Сенден біле? Сюрприз. Рахмат, эмне болып кетті? Эмне мұнша гүл беріп? Да, просто есіңде бе, мектепте гүл берсем, ырғытып ташталадың білең. Анан азырда ушундай кылып салган жоксуңбу? Жоқ. Мына соң турат вазада. Рахмат. Жакшы. Ошо, макул анда, көрүшөбүз. Ладно, пока. Алло? Да, жаным. Все. Алло. Чё там, брат, келесің, не болдың? Брат, мен бош ой калат экенмин бүгүн. Давай шашпай, жолгобуз. Жалко, давай енді. Алло. Бияққа сөйлеймін, Ассаламу алейкум достар. Эгерде силер биздин сериялардын баарын калтырбай көрөм десеңер, анда A1 ТВ каналыбызга катталып койгула, Анан коңгуроonu басып койсоңор, ошондо силер биздин жаңы сериялар чыкканда биринчилерден болуп көрүп турасыңар. Бүттүчү, мен кете берейинчи, тиякта клиентим бүтүп атат. По-любому төлөп өткөзсүңөр.